mfundhisi loko vo he batsipa sweswi Vana tsipa vuya sikale keke. Va minti va batsipa sweswi. Jantiela. Strength show. Mantwisisa. When the time is right, I, the Lord, but given, I'll make it happen. Marangwina kamwina. What then was again? Too much. Yeah, for Okay. me she's cute. Maswole smi ga hlamisa sona engwa then. Shana ma twins lama masasekile ke. Hey, Chauke. Chauke. Aloko hosteliwa. Loko ishitiva kwena ishava masala buba. Ngetela nyana very. Le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani gang shangi. Aye minjani? Hey, fukeni minjani? Mfukini debate. Hayi, asindliwi sweswo. I debate ta mina na ta vanhu hinkwavo. You are my baby. Ntambyela wena ku debate. But that's take out of context. I debate mara I bed loyo. Kambe na we my bed. Nchavuleriwe bed. You And if I know what are mahungwini la ka gaza wena mara heta vuya ka swona a hi va tsundzuxi timhaka ta match na ti-tour. A ku byeli ku fana man. Anfana munhu ka gaza mina. Oh no. Yeah, so hina ti-match ne. Yeah. Majesi na skipper. Skipper is 260. Wa ku 60 rand. Wow. Anyojila, kuna un'wana kota ku 60 rand hala se ni hleketa yo sweswi. Nikula ile ka gaza bosha we kona ta ku mchavi 60 rand ya laveka so wajila sen ya nokutini etisa chavi. Hey, yeah, so hina majesi ku nga 360 skipper ku nga 260. Loko mi lava ku tiva ku mi swi kuma kwini nambara va ta yi komba kwala screen ma yi vona musi. Yeah, and then in the tours it is 16th August ta va hi rivets, 23 August NW, 6 September UP, 20 September Cape Town. Alwandle ne. Yeah. Ta ku ri busy. Nikombela Please mi nga yi jini. Anta kwala. Nikombela mumelerisi mvele mi mara va start mi ala shotani. Anla bokati le. Na bandi. Yes. So yeah, please. And ngatekelwe matimelelo vanhle mabadi biselwa mokaya please. Mana mabadi ne? Va kha va hlamba mabadi loko va masiya levi ho tlhoma teka u ya na mokaya. Hey, yeah, ena point kola. Mara kumbe mabadi madzika ma ele hansi le. Ne? Yeah, ani madzika mabadi. Mara still, ano u chena swisavani la matini lama ya. Sen loko ma madziki swi vula ku mara misaveni liya. Oh yeah. Se swi vula ku wa marwala u ya na mokaya mabadi. Mara mahala matla ma wona. Mahala. Ver mahala u nga jeli sava. Mumelerisa msama msringeta na meni kula nkantra sweswo vele. Kumbe a ku ti Cape Town nge Steve. No! Ana tivi. Ana ku tivi Cape Town. Ana tivi. Ya njhani u nga ku ti Cape Town? Wo ku tiva. Debate. No, me say man no one. No bula. Mara wena hi we bed. Wena hi wena bed. Ifana na un'wana a ri ku trendeni vhiki leri. Mani. Hayi man, mafana veri n'wa den. N'wa den Daniel. Na BBL min. No, una BBL mara ani misisi hi yona yaliya. Hafa no rayelana. Mayelana. Okay. Was fumela. Mara yesa sekile, ayo duma hi swa wrong, ayo trend swa wrong. Loko ku mara hi u sasekile no hlamuseta ni vutomi bya mina. Sasekile na we. Ela swi vula wala camera, a nga swi tivi ne? Mara anyways, a ri ku trendeni n'wa Daniel. A trenda hi timhaka ta meri vuyini sweswiya loko ku vula gaza boxa vuhakatimba masala buba a trenda hi masala buba
Yeah. searcha na hina hi la ta vona ku kasi leswi ku vulavuriwaka hi swona hi swihi a ni i ti-current affairs ta ka Gaza ti-current affairs i fane i ti-researcha i nge voni ti-headlines i go na swi tshika Masala buba mchavi. a wu swi researchanga wena No, ni yo swi kuma swi ri kona se loko ni pfula ni kuma ku sweswo swa and I was like, oh damn it. a ku ri busy Oh, yeah, what then? Daniel. mi ri ndleyi ngasi Allegedly vari u lombi mali yo endla BBL. Yeah. U endli BBL hi xikweleti. ivi ku vana lava va verini ra rhuketela rito leriya mara vete swa vusiwana o yinini a swi Oh, veri ku na xibubu mafumsana na xibubu vusiwana. So xa yena luya I guess a xi vela ka xibubu mafumsana. xa vusiwana i xa mani ande hi xihi Se swi vula ku loko va swi hlamuseta ni xibubu mafumsana hi lava tirhisaka xibubu xi va tirhela va va na swilo va va na timovha tiyindlu and all that xibubu vusiwana va tshama ka ti-two room u tshama ka back room kumbe wa tshama kaya and loko vo ze va ku categorize la ka xibubu vusiwana hi leswiya swa ku swi vula ku wena in public u ta endla ingaku u na swilo mara u na nchumu yes se mara i mani loyi a va vula yena hi ku a ni vhele swilo leswi a no swa ku swa Gaza a Yeah. swi humi ku nga ri na loyi loko munhu wo fika a tsala post sweswi a ku na laha yi nga kongomangi kona yi kona yi kona la yi nga kona so loko swilo leswiwani swi humelela ku liwa ku ve na leswa anti u ri xaka ra yena Khanyi loko a swi vula ne i xaka ra mani ra Khanyi so xaka lera n'wadena Khanyi maxaka no n'wadena Khanyi a ti nwisani mati so n'wadena u compita na luya Allegedly. yes hayi allegedly ni ri na yo video a ni nga westi ti-allege mina video ni ri na yona njhani masala buba ni na mona se ni why ni fanele ku allegedly i xi lexi ni nga ri ku xo hi xona chavi so hi ku ni na xona no ta ku copela ta tlela hi mona namuntlha ni ya tlela kahle ngopfu iya ta tlela kahle ngopfu se ni nga vuli ku allegedly hi ku a ni ngo yi mikandziyiso leyi nga kona masala buba ma se i va mani kona maxaka Khanyi n'winyi wa masala buba i maxaka so n'wadena swi tikomba ingaku video a hi ya n'wadena no okay iya i maxaka ra Khanyi okay se leri Khanyi a ri lwelaku hi ku luya a hi munhu la nga na a hi public figure a hi munhu la nga na platform se i public figure kwele masala bubeni va dume ka industry va dume ka industry ya vona so Khanyi a ngo ti nga hlekani makoba ani like ku hume ti-link vele ta ti-website ta masala buba na sweswo i yini masala buba masala buba hi leswiya swi endlaku hi vanhu lavakulu a ni ma swi va ku tele ku hi tekeni tikhamera sweswi yes hi nga yi cinca sweswi a ni ku na mina nkateko haleni hi yi cinca hi nga endla masala hi nga endla buba masala buba sweswi i yini masala buba i masangu nga se mila hi vulavula ngopfu mara ni voleni ku leswi swi endla hi vanhu lavakulu swi endla hi vanhu lavakulu masala buba lava a va swi endla ku ri na se tikhamera ku ze ni ku hi masala buba hi leswiya swa ku loko swo ze swi ta ka public se hi masala buba yeah so yes okay mara masala buba amanyoxi ne mina a nga a ni swi tivi ku fa ku humelela yini loko swi endliwa but no hayi 0 futhi -0 side eye i swi tiva njhani wena ku va maka njhani ku vi caka ku fe ku va ku ri na energy then ayo pavalala a ku ri xilungetani xilungetana lexa va xi pfale xikandza se kombo kombo yena wa n'wi vona ku hi leswiya swo ni DVD yeni mina hakela ni ta famba ai vele paycheck a ta va a famba okay guys a ni swi tivi mo a nyika tona ti-reaction tetiya hi ti lava a ku yini loko the way swi endlisaku xiswona ani loko a swi yo huma
swi nga ri eka website liya masala buba na hina Oh. ni sure vanhu va mi tatwa hi nga ku opfinyiwa i mavonelo ma mina because mi vula ku xilungwetana lexiya i mitsoniwa loko swi fika halaya ka a ni swi twisisi ku problem yi na mandla ya ku ri hi yona leyi va rhanga va acta nyaphi ku tsakisa leta to rhanga va I feel like ka Va rhanga va industry acta. liya a wu fane i va professional so luya swa endla ingaku u tshama a company kambe matlek or ya luya n'wansipala va tirhaku sweswo ingaku ku amukela va professional njhani ingaku yo tlhomiwa kwala a nga na ya mara va 18 nyana na ku tsakisa leta ta ti nga na context ti nga na backstory nyana no mina Hi mchaveleri wa nga ku masara buba lama voniwa hi wena mara nga swi hlamuseli kahle i swi tive kwihi swi leswi no mchaveleri mina muhumelerisi no twa vanhu no twa hayi twa vanhu va ku tsakisa i nga ri we contract ya we tatla hela ngeza yi sungula mara leswi a swi vulaka chavi ne va kona na van'wana ka ti-comments va kha va tsala ku ve ku na xikhegudya xin'wana xa mulungu nombelani kumbe masitani mitsatsi ende ve ri hina xo mi nga ni katsi mina se kumbe xa ma xi tiva a ni swi va xi tivi tiva. yes ve a fane a kopela swin'wana kwalaya na kwalaya a yi ta ku se nyana kahle okay se hi leswi we hlamuserisaka swona masala Yeah. ku balama emaxaka ra Khanyi phela yes se n'wadene i hoxiwa hi ku yena xibubu xa n'wi tirhela hi laha a nghena kona ka mhaka leyi mara n'wadene wa tirha musi eh n'wadene wa tirha n'wadeni wa tirha ene tirha kahle mara ku ya hi Khanyi phela no mina a ni kaneti no vutisa i tirha ku Kunya- nango i mbala tiguji yes ku ya hi Khanyi phela u ri ti nga hlekani makova because we all know i yini leswi hi swi endlaku ku hi fuma swi leswi a swi na ti-allergy ne hi leswi va nga swi vulavurisa swona yes a la ku famba hi suwiwa hi yeah hi leswi swi nga mali. humesa xiswona ivi se loko a la mali ya Cape Town loko so loko swi ri tano ivi ku nghena ma-twins Ma-twins. mi nga ma rivala so ma-twins loko ma ta holovisana na Khanyi phela a ku ri mhaka ya ku vo yo titsalela post leswiya swa ku ka gaza ta vuya ivi va lista swilo leswi nge le ku humeleleni wa swi vona ku ve ri ku na a ni nga ri ro sungula ma-twins na Khanyi phela tinana titlachani a ya nga ku va kumani swona kusuka kwini a ni swi tivi mara ingaku a va nekisana vo khandziya i sinya i rhayi va chika hi tshindi hi valava hi volova okay mo hi no lavaya va nga ze va va na beef na gengi va yi katekana Gengi katekisana Patrick, n'wa ya Patrick. gengi Patrick ya a va chika Hi vona. va gonyera va chika hi a hi vona A hi vona. A ni endlela ku Ma-twins timhaka- man'wana ma ka ma na milenge endlela lama. ku va nga Ne? confuse Yeah, va huma audience Grand ku ku na ma-twins mo duma ka gaza ku na switwinsani mi fanele mi ku switwinsani Twinsana. no no Rafha mi cinkiwa stage-ini, hey. lavawani i vavasati lavawa a hi vavanuna hi Yes. tinkavi yes Ha? i yini i yini ni vuli swin'wana xa wrong sorry mara nkavi swo vula n'wanuna ne ku ya ya, we swin'wana nkavi. njhatiyela N'wanuna ntiyela. njhatiyela mara n'we mi le ku tsutsumeni gaza boxa kwihi hi ya vuya kwalani Exo hi ta vuya, ne? hi ta fika record so ya va fela post liya so Khanyi phela i hoste life a kombisa ku a va tshiki ku tipetapeta ku hinkwako vona loko ku humelela swin'wanyana va commenta 9999 ivi I very xilungu very beauty is in the eyes of the beholder hi nga mi komba vona sweswi mi conclude hi mara n'we xivutiso mi xi twini ni xi twini a ni zama ku hi mi vutisa tanihi n'wanuna sweswiwani ma-twins lama sasekile na kumbe xani na question a yi direct eka mina. na miri luwa wa n'wadene hoya a va fiki a va landi wena loko se mi compare ya ku na digebe dya mabazi Yeah. mi ya moriya Yeah. kuma mapaki so hi layini ya fika le welcome le i gebe yaleyo hayi ya loko va compare na n'wadene mara sorry ma fiki hi leswi leswi vonisaka xiswona mara wona okay mara n'wina ka n'wina n'wadene u sasekile va nga va too much ya for okay mina she's cute masivo leswi mi nga hlamurisa swona ya n'wadene xana ma-twins lama ma sasekile ke ah
Kagaza. Ta hostela. Ta hostela no to ta hostela no to kwa ba kutiva ya ku pfupfula tele mathumbeni. Ni se ai Steve. Ya umesero hi ku hina ne. Nakona vonelo ra mina na ra n'wina ra hambanini. Amatihlweni ma mina. No, hina hi vula hi nga tinyingi n'wadene xa hisa. No, kuna vanhu lava va nga Kasi conventionally mani attractive lava un'wana na un'wana wa swi vona. N'wadene mi ri n'wadene ku humelela yini yena a na ku veta ni tihlanganisa na yena. Mi nga ti hoxi miringwini. No. Okay. Loko mi ta tshika muti xi Mi ta xavisa na tikhamera laha. Mi ya sasekile. Mi ta xavisa na podcast. Eka ti-camera ta Shangani gang ti le ka And na matata ma yena se sloya masase makahle ma humesa swiswa phashashi. na un Google. Mangugugula. So yeah, so ba twins amabulisha se bekhanye phela hosta life vela ba byela ku no n'wina hinkwaswo swiluko swi humelela matepeta peta ivi se mhaka leyo a ni khanye phela hosti na nhlekani a tikupela sweswo tikupela kusona ivi na mona ke makupa Mandla na nga smart majamu. twins la matirha kwini? Ntiva ku va xavisa misisi and nga ku Vo se xavisa sweswo ntsena? hi leswi ni swi vonaka mina. A wu xavisi swin'wana. Loko a va swi posta ni ta swi vula ku va swi xavisa it allegedly a ni swi tivi na ku yes so Okay. yeah so wa mi hlevetela ka swin'we kwalano man disturb Kumbe ku va vutisa question. Ma ka N'wadene. Kumbe ku vutisa question. Ana cheka n'wadene. Va ni vutise question ya n'wadene na. Ana cheka n'wadene. Va vutise question ya n'wadene na Yeah. mathis ne. Mina ni kombela ku vutisa. I n'wadene. Khanyipel ma n'wi tiva ne? Yes. Khanyi- Yena Khanyipel n'wi vona a ni njhani? A ni i ti-party ka mhaka they are all parties to this thing. Yeah. Hi vulavulaka hi swona. oh A ni leswi a hi vulavula hi swona sweswi. I wela ka xitori lexi a hi vulavula hi xona Khanyipel phela. Phela hina hi vutisa n'wina question not n'wina. I nawu walowo wu ndliwe rini? Miri Mina Khanyipela. ni ri Khanyipela no ngitivi. n'wi gugule ya n'wi tiva ya n'wi tiva ni kombela mi ni byela i sasekeni Khanyipel. Ya vele ka Ai. A nga sasekangi. Compared to. Hayi compared to. No. Not compared to. Compared to. Usasekile. Saseka sasekile. okay Not loko se compared hi to. compara a nga sasekangi. Ito a ani nga loko- sasekangi ku fika. Usasekile o ka nga sasekanga ku fika ka. Yes. Ta mi kupa khanye i va hostel. Ani Kate ku yena i sasekini. vula compared to man. I sasekini yena ka n'wadeni loyi. Mara Kateko i sasekini. Boya Mtsonga. Kateko A xi tluriwi Kateko. hey. A xi tluriwi. Hey, hambi n'wadene nga fika. No, ku jitiwele. No, ku jitiwele. jitiwi. No, mi le ku ni jiteni ende sweswo endlaka ku mhantlha rhangi hayi tshikani ku ni phutisa Yes. mina. Na ma a ni fiki mina ti vona. n'wadene u hlamuleni ka mhaka leyiwani. A ni vonangi ku She hlamula. treated like a lady. Yeah. N'wadene a ri munhu loyi a tirhaku. She goes on trips na tichomi ta yena. She married. I'm asking for producer. Hi ta mi nyika profile ya yena. Ne, ta ku nyika Handle ya yena ya ka Facebook. No, when you sound like you know personal. Yela. Ni kombe meta loko heta la mi nyiketa CV ya yena ku vo swin'wanyana. Or mina ni mi nyika number ya yena once. That's why uma n'wi tiva personal. Mina mhaka leyi mbalavulaka yo yile ku ya ni hahela a ni swi tivi ku yi suka ku ya kwihi mara na n'wi tiva n'wadene. Okay. N'wadene u sasekile. Ni kombe number. Ni tiva ku n'wadene wa tirha. Yeah. And a ni teki masayiti. Yeah. All I know ku n'wadene wa tirha wa ti afforda. Yeah. U na movha ya yena. U na vana va yena, u na laha tshama kona ka yena and all those things. A ni munhu wa hakatimba bya timhaka ta ka Gaza. Mara I know n'wadene. Consensus. Ni kombe number ya n'wadene. Mi ta Ni ta rhanga nyikana ni kuma after. permission ka yena. Ku ve na mhaka ya ti-BBL ne. No, before ya ti BBL leyo vo Khanyipel lewa. A ni va A hostel. hi mhaka yin'we kasi. Hiyo i yin'wana n'wadene leyo vongo Ina BBL. allegedly i lombe mali ku endla. Allegedly impela. Yes. Khanyipel u nghena njhani ka mhaka leya ma-twins na n'wadaniel? Yo, episode leyi ta leha ma swi tivi. Mi ta yi lehisa. Okay, Mi ta yi lehisa. moye mkomsela. Leswi a nga swi vula enkateko u ri kuna i mani loyi wa ka va Khanyipela vitirela. A hi n'wi tivi. A hi ngo a hi Okay. nga ya. Rihlovo ra ka vo Khanyipela ne va ve na ku holova na n'wadene Yeah. mara yena loyi wa ka va Khanyipela a nga hlamulangi ku hlamule Khanyipela a hlamulela loyi wa ka vona
Yeah. Ai komiseni kufika kwalano u nga rita leha. Oh, no vena n'waden kumbe na ma-twins. It means now one of the twins. Mirini. Okay, ni kombe hi nga phinganyeti kateko ne a hlamusela xitori za Okay, xifika yes. Okay. Ni fanele sungurisa. No, xi summarize. xi summarize ku fambisa leswi nga fambisa sweswi mhaku se hi le ku lahleka vanhu mo tala loko katseka ma-twins loko katseka n'waden loko katseka khanyipele Niri very allegedly n'waden ina BBL leyo anga yo lomba mali ani Sure. se why ani swi tivi ku n'waden I yo hlamula swin'wanyana hi mhaka leswiya swa masalabuba lamaya se khanyipele a vuyaku a titsalela status to reply n'waden so ivi a vula leswaku n'waden a nga zi a compete na yena khanyipele ila ka level ya luya wa masalabuba iti age mates 99 sa compete na yena se ma twins loko manghena ka mhaka leyi manghena hi mhaka ku va fela ku va tsale post ku ka gaza ta vuya ve ku na mhaka ya ti BBL mhaka ya masalabuba se ivi khanyipele a vuya ku hehla ka ma twins ku n'wina ma twins behavior tshikani ku tshama khame ti hoxa a timhakeni xin'wana na xin'wana lexi humelelaka gaza n'wina mi lava ku veka vonelo na yini a swi bohi swi swo taniya se matwins ma ku no a wu hi byeli ku hi hlamula yini njhani rini mani o yini I data ya hina I Wi-Fi ya hina hi ta hlamula leswi hi swi lavaka so khanyipele yi suka ku mhaka leyi from Facebook to TikTok ka panel ya Thebu ivi se ti kupana ke madambu ma kona va tekatekana va byelana ku n'wanuna dombo mafumsana n'wanuna dombo vusiwana un'wani Kahle I xave xibubu no I xavisa xibubu I xavise na mfana n'we ve hambiwa ka mahlathi ende mfana loyi a khanyipele u ri yena wa n'wi tiva mfana loyi a nga humesi mali so my question is how do you know ku munhu loyiwani Na wa humesi mali yeah and the 5 u ri ni xona loko a ku mali a nga ku nyika a hi hindi 500 so yeah ko va va n'wi vuli hi vito mfana loyi ungubula no aku ximanimani wa ka mahlathi a nga n'wi vulangi hi vito but o nyika location ya mahlathi se vanhu va ka mahlathi swi vula ku kombela a va touch screen vanhu va vanhu va ka mahlathi loko I swi tiva ku wena I xava masalabuba ngetela nyana ve ri tshama na le ka episode yo hetelela ni vutiseni ku kasi sweswiwani swi na xikalu na ende ku tshama ni hlamlangi ku a epintombi a mi xavi hi mali muni mina ni ku tihile ku epintombi So mi mhaka leyiwani na yi twisisa seni. yeah Ku na lowa wa video ya masarabuba, yeah ku na mobo khanyipele, ku na ma-twins, Yeah. ku na n'waden. yes then kuna munhu wa ka va khanyipele hello masalabuba masalabuba yes So okay, I munhu wa masarabuba 1, ma-twins 3, Yeah. n'waden 4, khanyipele 5 Oh, no, it's fine. I think ka vanhu lava va nga involved mina ni tiva khanyipele chomi ya mina oh se maboxa ku chome n'we ni tiva n'waden it's okay so buchomi ni vula ku ha tivana twisisa ku loko okay n'waden na n'wi tiva no tonani loko I tiva na khanyipele ne wa benefit no ani benefit Kuna dyela. Vudyela bya yini? Okay, n'wi foneleni. mahemba I mani a nga tivi khanyipele Personally man. ha una n'wi tiva okay I know mina na vudyela tonani na ku n'wi kombisa mahambanelo na n'wi tiva ka social media n'wina mi ri I chomi ya n'wina loko no yi chomi ya mina ka social media chomi ke ya khanyipele nga benefit mana loko no yi chomi ya mina ka social media ke mi ti chele oh mati okay it's Navela. okay sharp so I think kuna need ya ku break up peace ka vanhu lavambirhi n'waden na khanyipele so mina tani munhu loyi a va tiva ku va ri vambirhi hi ta nghenelela hi vona ku ri hi seven mi ya ka coffee date ke mi hi vuyela na mintsengo No, mata na mintsengo ya ku mara se No, madam, mi ni hehlino ni hehla a na ha ngheneleli No, mata mina ni lava hi xin'wana. loko va endla peace ne chavi ne a va hi vuyeli na mintsengo ya ku xibubu mafumsani loko xi kha xi endla mali muni No, ni nga swi leswi- wa hleketa ku ya mi ni ri supplier ya sweswe wola ku ya wo hleketa ku la ku va supply No, mara i nge he twi va ku ni out of stock a ni xitoko hi xa mina mara
vonani mina loko mi lava ku tisa peace ne ni suggesta hi ku swilo leswi swi addressiwe in public na loko va nga peace please mi tlhe mi vuya ka hina na xitshungwini a na hayi ka phisi yaleyo because se mi ni pende yin'wana yo ka yi nga ri yona. Okay sa timhaka ta ti-public figure ta ka Gaza ta hlupha. ya tika mali Kuna timhaka ta kuna competition ya public figure leyi. ya mfundhisi vele val Hagiazo. Yes. I vona njhani mhaka competition liya? Kahle vona loko va reach a milestone in terms of following va endla competition ne? Ku appreciate the followers ta vona ku ya hi vona. Hi leswi vona va tsalaka swona ku va kha va mi appreciate. Mara ndlela liya. Kuna ku appreciate ka competition liya loko swi langutini wena. Hi ku competition liya what I'm saying I ku obvious if you have to mimic or imitate him ne? Yeah. So what I'm failing to understand I ku na vavanuna va minti lava nga na vana va chisetela Not a mfundhisi businessman. wa twisisa and in my view you with dignity kwalani as a man obviously swi vona van'wani vele swi vona swi ku hambana mara you with dignity as a man ku na van'wanyani the video ta vote na nduti but what the vutisa ku wena really like exactly really on to Yeah. then kuna letiya to hey yo Kasi xikwambu ka ti video leti vanhu va endla yini vanhu va hosi vanhu vanhu va endla miringo yo hambanahambana swi na ku sara bubinyana na swona. no Oh, okay. no va ku i swilo leswi loko a hi nga vekangi mali laha u nga ta swi endla so va ta ku byela ku kumbexani va ku endla video u yi byela ku leya last va te endla video u yi byela ku u ta endla yini ku pfuna loko wo wina mali leyiwa i ta endla yini ku pfuna vanhu lava va nga swela mara mina ni twa okay ti kona ti video ta lava va nga vula ku va ta endla yini swa sense and van'wanyani vele a va yi need ku fana na liya ya n'wana luya a nga ri na wheelchair mani thavanga xa vona xi nga ri kona xi va wisisini sweswiwa so ya n'wana luya a pfumalaku wheelchair na yini and then asesi luya acid luya yisiwe acid na yena ni yi vonini video ya yena kha kula ku endla surgery tin'wanyani wa swi vona ku mali leyiwa ba yi need and then van'wanyani mali hinkwenu a yi lava but wa swi vona ku kahle criteria I ku the most liked video ne yeah and the vanhu swi swa sense va swi rhandzi phela va ta usually va ta no is it the likes or the viewers it has to be likes I think it likes it likes ne Yeah. okay yeah so yeah mina leswi ndzi vonisaka so I ku vele competition liya yi kona lava yi nga va pfunaka Yes. but at the same time it's a thing ya ku kuna lava it's like dignity a ya ha ri kona laha se hi ku va kha va wina mali muni vo 1000 ne yeah loko wo faka 20,000 laha what more are you willing to do for 20,000 swi vula ku wena i ta hluvulela ku na lava nga ta hluvulela tathoka rizelo yo vala phela mfundhisi loko vo hi batsipatsipa sweswi vana tsipa vuya isikale va keke minti va batsipatsipa sweswi jantiyela strength show mantwisisa phela hi laha ni nga yi twisise kona kuna ka swo ti competition kuna yin'wana phirila na nga rila yi vonini u ti kama mhlota ni swi tisita ku tani vikisi but no vula ku vanhu ne for mali va nga endla hinkwaswo na la ku hosteliwa hi ka hosteriwa xangani gang ya kun'wanyana leswi ta famba hosteriwa va ku podcast vo n'wina wa so loko va hosta ku pfaleka mapati ni ta hosta kirila manager no I'm asking ku loko muku hi ta hosteliwa ende xangani genge ya kun'wanyana va pfala mapatu na hayi va mapfala okay thank you sa ni vula ku vanhu va ta endla xin'wana na xin'wana ku kuma suspenda mele endleleni amati Miri manager yi tshama yi rila kamba u wine mani a ku wine mani a na ha tiku ku a yi wina ku no wina
akuwine un'wani anga wena ngithabanga akuwine Lava Thabang ava- yona yi ta hi manager mara ya gaslight ya gaslight i competition liya thabang lunga xikolweni ivi va sala va ri lu ya ri ta va vatsaka Renta video ma-4. busy yona hi loko yi vulavula hi ku mina maani la ku nyika mara I think this is a recent post yi ku maani la No, leya sweswiwani ka competition leya sweswi hi laha yi nga endla video yo mina mali leyi a ni lava ku xava ti-wheelchair na yini na yini leya sweswi. I ku gaslight vanhu sweswo why hi fane hi manipulate-iwa kasi why hi maka 1000 Mara hi leswi va lava ku mara endla thavanga xikahle swona. xa xikolweni xi vuya xi huwa xi basuluka ivi loko xi vuya va xi yimisa laha gedeni wa ku thavanga ku na competition azixi Hagiazo la mara xin'wana lexi ni lava ku twisa xona i ku ti-public figure to tala ta ka Gaza ti ndla nga ri ti na mali mara ta nghenela competition ta mfundhisi ta vo 1000 Yeah, vanhu vo tala ku fana na in Why va ri na most makwanga? cases ka Gagashi ne vanhu vo tala ve ri why a fanele a nghenela ti-competition letiwani mara u ri wa ti afforda na yini na yini Yes. yena loko a hlamula u ri Facebook i ndhawu yo ti tlangela so A ndhawu yo teka swilo serious. yeah u ta endla xin'wana na xin'wana lexi nga kona twaka ku xa n'wi tsakisa yena a nga ti ngheni. no because loko mfundhisi hi nga va yimelela hi ku mali liya yi ku na lava hi va pfunaka ne mara at the same time a fanele va faka ti-measures to no n'wina a mi ngheni wa twisisa Sweswiwani hi Gagashi 1000 ya n'wi pfuna yini hi ku loko se a nghena ka live hi to gongonderiwa fridge ku yi ta tatisa Ti-drinks. ti-drinks laya gugungundeni mi vona ti-drinks laya mali liya a yi fanele loko ku ri competition ya ha ta va mahlweni ya ha ta ya ya mahlweni ta va kona ni twi a ni sweswiwani ya two competition vete ti-influencer A ti laveki. vete ti-influencer na ti-content creators leti ti nga na more than 10k followers a ti laveki vo n'wina teka ti-follow ta n'wina mi la mali la ku tla ti-video loko tla hina hi ti-video eligible ha fita ni hina a hi ti-influencer I'm not an von'wina vambirhi influencer mina vuhakatimba n'wina bya yini xo sungula mi te why mfundhisi va yuza vanhu hi ti what sweswi mi lava ku nghenela competition ya mfundhisi va user vanhu a ni hina a hi ni da mali na ti-influencer n'wina ta mfundhisi va mi te user vanhu n'wina mfundhisi ti-competition a swi kahle what n'wina mi ta hi n'wina mi lava ku Mi ta- nghenelela mi ta- ti-competition ta mfundhisi mi ta hi busy mfundhisi hina a hi te mfundhisi mina a ni vulangi a hi te mfundhisi va enana va hi te lexi nga na mali na xichava Mara hina mi kana record ma hi wile se cinca. makaneta. No ma hi cinca Ma hi cinca. hina hi teri vanhu va ka Gaza va nga endla xin'wana na xin'wana for Exactly. ku kuma mali Not mina ni saying tlhela ku ku hina hi nga endla xin'wana na Yes, xin'wana. Hey, ni ma ti ku- clarify loko cha ku tsemiwa ku dyela. ku fana na sesi luya a nga cina Emba a nga byi lavi ku byela bya ka Hagiazo. Tlhavelo, mi nga wani. emani a nga byi lavi ku byela bya ka Hagiazo Mi ta tlhaveriwa mi nga wani. a wu byi lavi wena ne byi na protocol But Did not given protocol. swi nga ta we ri ka number 60 something hi protocol. man Wena. ni ka number 60 Eh. 60 Va ku tlhavela. 60 mina i le ka top 10 I le ka top 10. na ka top 5 wa Yo tlhaveriwa. no wonder hungu leri ri number 2 Na swi vona ku hungu lera ro ta mahala leri ri na ku dyela pakani. i fane a nthoma na mili layinini ni nga mu withdrawela bank statement ya mina from siku leri ni nga sungula ku pfula akhawunti yo a ku na vudyela bya ka Hagiazo mara a hi ri byi ngati A mi byi lavi na. When the time is right, I the Lord. No, will make it but given I will make it happen. ena a zama ku hlamusela ku So what if mina vudyela lebyi nge ngheni both given nta nghena hi Jabal kumbe nta nghena kumbe xana van'wani kwalaha ka ma security ntiva wun'we Minister of Tlhavelo. about given But given. A bo nghena lava van'wani but Minister of Tlhavelo. mara na mina byi le endleleni you know why ani ku na both given ku va na Ray na Mkopo re wa ri kona so na mina laha ta
khomela la chile mina ndithi why re angayanga ava ri na event mfundisi va ri na event kwi la ku nga ya va ri va mani byi le phalavora bya ti-content June 16 va general yes a va ri na event a kerekeni ya why ni vona ku June 16 ava yi vitana youth day Yes, kanganyisa nyana gaza boshanga ri kona ri kaya ni karhi lowa matlala ayi ku dzabele a ri ku dzabele ka Mgobhozi, ne? mgobhozi la ka mahungu ma n'wi a xi kumi fikela xirhambi se loko mgobhozi loko ma n'wi va fikela le ka matlala le mgobhozi a ku mina kwala tsumani a vuya a ku ti lifiti rhanga dyela Boboza anga swi tivi gamatsuka nga gamatsuka a nga fikanga a nga graduate hayi gamatsuka anga yi tivi tsumani i fanaka na vo ya university ne va nga yi voni graduation yes student card na xona dress na tikhwini va n'wi xaverile na tikhwini va n'wi xaverile na vest a nga mbalangi mara ku gonya ni miceka na tikhwini leti a to vekeriwa swiwiti a va n'wi vekerile enda hi xavini ka stampo na yo get chaka ni genga a yi vekile swilo leswi a nga mbaleliwangi dovani va ku ri a nga thawuzeliwangi luya vavi ya takera tikhati so ku na single ya Prince Rhangani ne yes yeah uyitweni a ndzi yi twa na Sam Free na sign free ne a ndzi yi twa na hala ta yi yingisela mara na swala nga na sign free ka hisa mani January. mina kumbexani a na yo ndleve ya music me ka me ni twa yi ri right but vanhu vo tala ni vona va ku no ya ndlela leyi a nga yi teka yi tshika vuyele ka liya ya khale liya i twa hi nga ri mara vo decide as family ku va na family meeting ku we drop a single man drop a album i family na mani na squeeze mani squeeze wa endla ka what is squeeze wena i mani wo yimbelela wa ka Rhangani handle ka Prince mina ni tiva Squeeze kha va ti nghenela kereke leyo mbala uniform yo saseka a nga ta hlama ku se wa yimbelela sesi luya mina ku mi hoxa mina hansi ka bandi na hi swi tivi ku vulavula yini no a ku va na family meeting laha ku na ku veri ku na un'wana lava ku ti pfuxa un'wana so leswi swi nga kombisiwa hi xonge Rhangani ku a ni vulini last episode ku ve na ti-posted va nga ti tsale ka page ra vona ku ni la ku release album u na hi un'wana so la ku release hi mhaka ku swi swa October ku rhange ku announce ya mani yeah no but you all know ku xonge u release August the question i ku rhange ku announce mani I don't know hi nga tirhisi ku we all know ku lavula tiyiswa ni sweswo a ni swi tivi ku rhange mava ku tshama na vanhu mo dyondza vetse ne tshama na vo gaza bosho ma maroba fasi college vanhu vo hleketa vona munhu wale vese le challenge ka mihleketo no mina right and safe mina na ta twisisa ku a nga rhanga announce hi ku phela sweswi swo fana na swona ni vone ya Mr Post na yena hi nga ri wa release ne and a hi timeline leyi tiva ku a release ku hi yona on twisisa se loko ho ya hi ku Smart Man i release rini hi nge kumi hi nge vi ku mbutisa Prince humese album or humese single before mhlamulo Shongu humese album or humese single album problem ile ku yesisi problem un'wana i twa ngari no problem ile ku yi kama problem ina ha problem ina valandzeli problem va analyze ngopfu yeah But before valanderi I analyze yena a nga tsala na ka Facebook ku un'wana la ku tipfuxa yena hi nge analyze munhu a nga vulangi nchumu yeah Shongu vulini ku imani munhu a fanele a pfuxa yena no u tsala post that's why look at post ne yi va yi kongoma kun'wana yi nge tsali u post yi nga kongoma kun'wana exactly I kongoma because munhu loyi wani a lava ku a ri busy studio 99 and swilo leswiwani a swi postiwa ka Facebook a hi swi vona a ku ri Rhangani ne yeah se swi vula ku the post leti ya Hulu a va vula Rhangani hi ku ya hi rate last week hi ku ya hi rate last week mara loyi a nge luchu mali va ri byela bya ele ku a xo xi ku hi gaza bosh xi ku
before mtsutsuma mi aka Gaza Bosch. And the mila inga kun la kutsemela of dela swi right swi right ani se ta sungula ku yisa CV ka lebya bya ka Hagiazo anji la lebya mina anji lebya na protocol yeleha se ka shonge no ti foil anizini fane lava ku foyinela mani hikuva u nga ta kuma no ni tlhava straight nge ka vona ni ku mani grocery ya shota res va ni tlhavela Kona vudyela byi nga kona la. But ni la ku mi vutisa n'wina vambirhi. Mbala le single ya Rhangani. yeah leyi nga ri ku twaleni A yi fane yi twala. u nga ze yitwa wena uswo wena i bias I'm not biased leyi Gaza yi ngo a yi le ku twaleni ku le ku twaleni ka album ya nsati kasi nsati wa mani na Mina la hi nga kona ni twa ku tlangeni ka mapiano. La hi nga ko sweswiwani. yes so Hina hi nga la ka room leyiwani a hi na yona reason ya ku judge ku ya mani a yi twala. yes ya mani a yi twala. exactly But my question is ku are you aware ku kuna evolution aka music wa Xitsonga na? yeah Kusuka ka the traditional music range suka ka vo Dr. Thomas Signori bo Benny Mahengani va cinca xichangani nini bo ku vo J John and yes koko black myth na blaze ku boy humelela yini hi vunanga lebyi nga humesiwa hi Rhangani na Xongi sweswiwani byi landzelela evolution or va maintainer identity ya vona na I think ya Hulu yi maintain identity because she hasn't changed. ni twini ngoma yin'we ya Hulu Ave- ani swi ave- nga yi bisa hi mani ave se cinca matlangelo ma vo ma music yeah but also ndamnyika example hi vo maphorisa ne now I will jump to another genre maphorisa every genre leyi nga huma ne loko se ri sungula ku ndla music dingenini sure ku ve gqom dingenini ku ta piano Maphorisa vo Mafikizolo, dingenini ku ta Hip hip hop is over hop there. dingenini so I don't think it's bad it's just that you have to study the genre Yeah. very deep and Yeah. unga jahileli ku la ku yi humesa mantwisa ku na vanhu vo tala va nga le ku jampeleni ka xigaza xa ma 2K example a ni teku o jumpa oro kanjhani Hennessy ni vone a featuring na Bliss Boy Hennessy ene yi na vonelo mamini yi na vu Hennessy I love na ye- Hennessy, man. so I I love Hennessy Hennessy, ne, so mara Hennessy is ende- like maphorisa anything that yeah comes lexi taku it wa- flies with it yeah and that's not Wa wrong ringeta. yeah it isn't because a wu swi tivi ku one day ku ta humelela yini imagine loko maphorisa lo tshama ka gqoma a ku ta humelela na sweswi piano pe humelele ngopfu ka piano he has been recognized more ka piano yeah so I don't think it's bad to jump to another genre it's just that you have to study the genre mara Yeah. a swi vi problem because usually loko when you loko i tlanga genre yo karhi audience ya yi va yi ri a certain age group ne Yeah. fana na Hennessy i munhu wo mina I love Hennessy na yingisela ngoma ta yena mara usually i tingoma leti yingiseriwaka hi age group yo karhi so that song a nga yi release na va Black Myth that's why the first thing I said I love Hennessy mara that song or that look a deviator from what I know him as identity ya yena ne swi gina as a listener or as someone loyi ni nga khale ni yingisela music where it takes time ku ni ku okay I hear you nakutwa la ka generally so it's not you can study the genre but at the same time what about your audience kala va yingisela ne yes cuz na audience yini ka as wena wa Navela Okay. wa languta Hi ku ya hi mina ne and I'm defending munhu yeah lava ku hi va honest yeah va vulavula hi maphorisa he has produced or he was involved aka vo vanhu vo fana na vo Mafikizolo and a lot of things yes a whole lot of artists ena Rhangani the producer he's been involved aka production ya vanhu va ku tala sure from vangoni va ndhawu angang producer could be I'm not too sure but I'm not sure no but bottom line ku u produce le vanhu vo Vo tala. va tala Different genres, diverse ne and then I listened to the single mina personal a ni twi xilo xa wrong sure ne beat wise ku yimbelela and I think 90% of the vocals is same free yeah maybe Prince is about 10% and all those things so man voni ku ri na xilo xa ku huma ndleleni or lexi nga off with that single ne for me it's just that loko mi yitwa ya ha landzelela trend ya tingoma ta yena letin'wani is it the same type of sound no it's not the same type of sound okay but still wa vibe ehenhla ka beat
album ya Hulu yomi yingiselini no twa n'wina ku yi humile namuntlha ni twa into yin'we mara mina yi ni bela yiki ni nge koti ku yimbelela mara yi ri avuxeni n'we mo hlekula vo mahlekula swivuya yeah okay leya isomlomo 2.0 wa yi tiva vudyala bya yena nga hi tinjani mhintsa lako hi mhini pfunaka ku tsala laha no bula Mara batya Hulu- ku ya hi mina liya isomlomo 2.0 ivi ku va na vondhaveni swi la ku na wo wela koko vondhaveni a ni wa swi va ku namutlhela ka segmentini sharp na wese swi la ku risimu leriya wa nghena leriya va vula rey na mgombozi risimu vula rey na mgombozi i vondhaveni va ka gaza lavaya Vo vuliwa vona? yes ku vuliwa vona lava vondhaveni na va swiphanelani swa ka TikTok mu wela kona lava tiphanela ta vumenemene mi vondhaveni sure yeah okay hayi twisisi mara Hulu yi hi nga se heta ka yona no la ku why yi yimbelela ngopfu hi swivuya hi ku na swivuya swo tala un'wana wa la nga tshama ende Swivuya ni na xi wena. comeback na mina futhi mina ni xi comeback xo va ndzeni Ni ku voni ni xivuya Thato. xa le ndzeni ni ku vone hi thatu wena ku wena i xivuya mara tatamedwa hi yena ka tatu lewa a yi na So n'wina vambirhi? bibele hi la ku huma ka timhaka ta thatu because mi ta hi tlhelerisa le ka ma-twins na yini masala buba miri yini n'wina aka album ya Hulu na the producer n'wina mi nga tingisela tihelerile na single Yeah. ya project na single ya producer what are you saying mina yo twa ngoma yin'we maybe she can Banze give it mina ni yingiseli hinkwaswo ne and a ni swi tivi ku mina no pfumela ndleve ya music or njhani mara mina swi twa swi ri right mara vanhu vo tala ka album ya Hulu ve va dyohi album hinkwayo BK yi tsale tiposta ku Hulu yi dyohi album hinkwayo na va ri ku ri katekolo ka la ku sivela ku dyela ne i ta vekela munhu ehenhla ka statement i ri BK i tsale mara more than anything Nghena ka one Facebook, no ya a ni vuli ku a nga ku tsalangi yitsema ne ni vula ku a wu la ku swi huma hi nomo wa wena listen ni vula ni ku mina a ni swi tivi maybe a ni na ndleve ya Kate, music twa. mina hinkwaswo swa producer na swa Hulu ni twa swi ri right rey a nga kona mutla ku nghenerile kateko mina Chavi ento yi nga yimeleli lavo no mina I wanna be neutral ne hi tsema ne ngoma n'wana opinion ya ngoma Yeah. n'wana to na mina nga va na opinion ne a ku na opinion leyi nga hehla ka ya un'wana mara at the end of the day ku music ku performa njhani hi swi vona hi ku hi ti-charts ku xavisiwe ku yini Yeah, so loko yeah. ku ri ku xaviweni Hulu a swi bohi va hlamula ku mani i ri yini hi album ya vona loko ku ri vele ku a va hlamulangi i exact no vanhu vula va ku titsalelaku. no vula ku ani ku na lava va la ku va ntlhontlha Yeah, ka yeah, Facebook yeah, or ka vo TikTok Yeah. mara i kuma ku in private va yi yingisela album liya and loko i yingisela swi vula ku i yisa mali ka Hulu hambu Exactly. a wu yi rhandi wa yi rhanda mara as long album yi kha yi performa kahle hi swo sweswo and na loko ho la compare I don't think it's we should compare a single and an album. On this is, Yeah. but na loko ho la ku swi compare hi ngo languta ku swi fambisa ku yini ka ti-charts mara i swi swimbirhi leswi nga compariweki. On this is. so leswi mi swi vulaka n'wina ku hume album ya Oscar Makama yi tope ti-charts I think iTunes and what is it that one It's iTunes. Spotify or something Yeah, Or kuna it's iTunes Yeah, it's iTunes. so na ku mi vutisa ke hi ku ya hi debate leyi mi nga ku yi tekeni Yeah. aka single leyi nga huma recently a ni swi tivi ku yi tolotolweni mara ni Ya Prince. Yes. Anze yingisela. and then na album ya Ya Hulu. no ya Chauke I Hulu. a swi swi tiva hi n'wina mina ni vona ka cover Okay. ku tsaliwe ku Chauke so mi twa mi bina E va to va. mi twa ku Ana vava vele ndanga camera. mi twa ku vava mi twa ku vava Yeah, so yi ta ni hi byeleni hi ku ya hi ti-charts a mi ta byela ku jaja hi ku ya hi ti-charts Yes. hi ku ya hi mavonelo ma n'wina or hi ku ya hi reality ku humelela yini aka ti-charts aka single na album or aka one of the songs because I don't think album ya munhu yi nga ba hinkwayo Yina leading song. ya yi na leading song yo karhi leyi nga ta compete na single I'm thinking ngati futso xa n'wi xi tlherisa ka leswi ni nga swi vula ku hi nge compare album na single and loko ho la ku ya hi ku hi la ku teka a lead song ka album ya Chauke which leswi ni nga swi tivi ku hi yini because usually a lead song it's yi huma as single and then ku va yona yi rhangaku ka album mara
I need to because I haven't listened to the album. Yeah. Mara, I need to check out the charts, check out swindlisa kwini mara nga rivali ku Butsani lo abdela ku avela I've checked out the charts live. Guys magali le ngo ai ndeleni ka yin'wanyana vanhu vola ku ni tsemisa vudyela na va vona tsa ku tsemisa munhu vudyela vanhu ka yangayisa Hulu a hi yena a nga vula leswi ne i BK na Charles Nwalungu vete mjoya na mchaveleri n'wina na kateko mari ka vudyela lebyinene kateko u yo wela ndzeni ka mafurha mo hisa nga se mina mna ku ndzonisa vudyela bya Hulu na wa byi lava kasi mina byi lava Why n'wina mga wele ka bya producer abdela? lebyi lebyi zo lebyiya byale ndzi yisa TV u ti byi kuma njhani anyway lebyiya fanele u rhanga rivonia ku sungula so mi no reproduce bula i fanele ya ka room ya roko ya no tibulela ni ku mbula mina no bula anyways okay yeah ku va na birthday celebration ya Maponyana yes sesimkateko ai ri vudeleni yi re xipikara ai le pfuni ya ku rhwana xipikara ai rambi yo ai na lexa xa mavhilwa xipikara xa vona ai famba ka xikoka ai rambi sesimkateko ni ri a yi ri na ti-outfit ta hi 3 for siku leriya serious Yi a nyanganya ne and then voni nga ri la ku joina na podcast yin'wana take I love him loko hi heta ku post i nga ri ku na suspension letter yi nge le ku dengele ndleleni na suspension to tala A ka laveki letter lawani munhu suspend after episode leyiwani hi nomo. ani hi nomu ende kahle laya njhe ya ku ri birthday celebration or sesemkateko na Maponyana vo tekana because ni twisisa ku swa le mucatwini swo cincacinca ti-outfit hi nga heti va twisisanyana ende va hi rhoko yo serious mara va cinceni leha wena hey loko va vuya i nga ri va fambi na round bege loko va vuya round twice va mbale rhoko ya i rhoko se hi ku yi komenta ku i rhoko ya ti-rough dance ai resetini i rhoko ya ti-cash contant yes a va mbale rhoko ya ti-rough dance leswi ku nga munhu wa you see va ri Maradona ki star se mara ku ndleke yi kwele ka birthday ya Maponyana to ka tivuwe ni twa ku ni yo twa a ni sure ni yo twa ku very what's this Hagiazo a xavi homu kwele Homu. serious ikombe vudyela Ray vona kambe ikombe vudyela lebyiyani i byi hatlisisa hi Ai ri u reinstate wini vuya mfowethu vuya. vudyela byela bya ka Hagiazo na byi lava ni ende na Hagiazo ayini kwala ni n'wi voneni ka live ya sesemkateko kwalaya Ai ri ku birthday leyi. a ri kaya or swi endla so mfundhisi Hagiazo i ya Cape Town hi kombela ku fana kombela GoFundMe GoFundMe leyiwani directed to you only No, GoFundMe challenge. GoFundMe challenge ya Cape Town se kombela ku tlhaveriwa i Hagiazo la from Rhangani gang hi ti 20 ta September hi ya a UCT mfundhisi Hagiazo hina va Rhangani gang a hi kombela ku sponsoriwa inkomu hi ta valavurisana na n'wina eka nambara ya board given xondlani Mi lava challenge or kanjhani? nkateko la i fanele rhangisa ra mtlhaveri okay u ri rhangisini ni ri rhangisini a hi mina lava ku kasi no hi ni ri nexe Cape Town wako iriwe exactly okay a hi vele ka timhaka ta Maponyana yeah so birthday celebration leya a ku tele ku ri na titlambi tikulu ve ri ha xinikeriweni ne vo 40 something thousand ne ni twa ku va ri na va ri ni Fabian. na Dolce and Gabbana. Dolce and Gabbana or Dolce and Gabbana or mi ri yini Sweswiya. se kwala vana movha vona but Maponyana la ta vutisa swona ku kumbexani va hi bala hi tlhe ya va kandziyela pheti tangu leyi to na swivulavula n'wina loko tangu yi ze yi va ya
yo hindza va ma 10k or 15k ku ya henhla ani hi laha a movha wa wa ha wena. laveki taxini Sure. no va ta ku draga va ta ya njhani leya ya white na ka black ne I don't know ani vona ku ya njhani va nga nyikela yena but ndzi ku dragiwa mfundhisi ku vambele tiguchi ve le taxini hayi mfundhisi Hagiazo ne no why not that Mfundhisi yes, vala. pastor donation Yeah. ni va vone va kha va yingisela album ya video leyi ni ngo ni yi U yi vonile? ni voni ni twe ngoma ya Hulu ne a ku ri A ku ri vona vona. mfundhisi donation va khome tibege tin'wana to tala ta ti-Gucci Ta na ti-Gucci. ti-Louis Vuitton layani loko Yeah. swa wa swilo leswi kumbe emabokisi malama ma khale I don't know ani vonangi mina ene va kala mfundhisi ani Baka hayi mfundhisi loko uze u ku vakala va ta vuya ta va vona next week va kona ne ni ze ni nga tlamba nghoma kwala ni ku miss you donation va kumbona Va hatla va vuya. a va swela a va ku adressangi va ni endlini because mani wa vutisa ku va ku va kwihi yes va adressa vola va no not a really munhu a munhu wa tisona state of the nation address ne va tibela ta vona kuna Kuna Victor Christian lexiya. yeah Victor hey mhaka liya yi divide Gaza into half case liya because yeah van'wani veri lexiya xa nhwanyani xi lo ba xibe mfana luya xi be mfana luyani and mara yena la a na nga na xo retaliate xi retaliate from leswi mfana a leswi ri ku swi vuleni yes leswi a ri ku swi vuleni ku mina na wena hi inanangi na a wu yo dakwa and ni twisisa ku Eish. yeah na loko ko va ku ri swona loko se u hosti na life loko se u hosti life ani xona phela mfana loyi a hosti life ne so luya loko a ta life liya ya ha ri on and ku na vanhu laya ka KFC mavutiselo ma yena still ka ha ri ku hlekisa ku endla n'wana luya xihlekiso xikarhi ka vanhu because u nge ni vutisi ku awu yo dakwa ayi na sweswo endla yi nga and kumelako na yena wa ti inana phela na yena wa ti loko a vula sweswo loko xo andhawini phela i nandzu wun'wani wa u rapini swona u rapini on Exactly. yeah se very xikhomiwini yeah ndi swona ku xikhomiwini for ku tlhakisa na ku ndlela ku I think it's tlhakisa defamation of character yeah hi swo ku tlhakisa no ku tlhakisa to hayi kidnap man mi nga yi sungula kahle mhaka leyi n'wana luya u ndleyini kahle cause ku na vanhu lava nga swi ku n'wana luya i ndleyini n'wana vana luya lava vambirhi N'wa- vumbirhi ka vona lexa xa nhwanyana xa ala leswi swa mfana a swi vulaku ku vuli u tleli na xona okay u tleli na xona so ivi lexa xa nhwanyana xi n'wi lana xi ya n'wi vutisa ku ni tleli na wena mina na why u ni hembela lexa xi ku ni tleli na wena u yo rivala kumbe yo dakwa ngopfu sweswo swo ta wa swi vona yeah so and vanhu va ri ku tekeni ka tivhidiyo na xona a xi ri live lexa xa mfana yeah so ivi lexiya xa nhwanyana xi talela xi ba mfana luya loko xi ba mfana luya so mara va hatle va lamula because na vanhu va kha u nga xibi kambe u nga xibi loko se xi ta ku u nga la ku ni vangela maphorisa wena u nga la ku ni vangela maphorisa sweswo swi tani taniya so va byi lamuriwini hi ndlela yaliya so ku va na mhaka lexiya xi lava ku commita suicide yeah xi hosta xi ku xi le ku swi tikeleni no futhi xi rhange hi ku tsala post xi apologize hi behavior ya xona ka ku va xi retaliate hi ndlela liya xi tsala post xi apologize xi na le ka vatswari 999 and then the following day after school hi loko xi hosta live xi vula ku swa tikeriwa vanhu va xi hleka na hi nini pressure leyiwani a xi so yi Xa too much taleriwa. for xa hosi mpfuni yeah a xi taleliwa and then ku talela lexa nhwanyana yeah even then xona xi xi teka nga ku talangi tiphilisi a xo taleriwa ivi xi xona teka xi talangi tiphilisi kutani. kwalaha ka live xi tinwa ix madamu humelerisa mara mi serious yini vuton'wini n'wina marhandzi sorry manibora no vula so yeah xona xi lexa xa right. nhwanyana xi nwe tiphilisi vhele ka live vanhu va kha va swi vona so vona vele a va twa nga ku xo ti tshamela ndlwini vandisisa kasi no hi le ko se karhi lwa xi hoste live xi nwa tiphilisi letiya so na ka ni nga swi tivi ku sweswiwani xi njhani ni vone picture xi ri nga ra xi ri xibedhlele ne a swi vula ku ya va hatli va xi pfuna because va postini vanhu ku n'wina mi nge le kusuhi na yena ku nga va ku ri case leyi ni nga vona MJ wa Azania
a vula ku n'wana loyi wa xisati u le ku kumeni ka ku pfuneka ka ku pfuneka because ni ta ku masipala wa hina wu ri very active ene na yena MJ i munhu n'wana wa ku nghenelela ka swilo swa ku loko swi ri so so meaning ku ri n'wana loyi u fanele a nga va yi kumeni counseling maybe le ka process ya so so vula ku is two things timhaka ta ku va a nga va a pfinyiwile or na defamation of character defamation na yivona na timhaka ta ku va a attempt suicide. Okay, nina question ne swilo leswi nga vuliwa hi n'wana loyi wa mfana swi humelerini na kumbe swa ha ri ku lavisisweni ku swi humelerini na because I think ku na timhaka to n'wana luya u le ku ku na character yin'we nga landza that's why ku na vudyela a hi swi tiku byele ku vudyela lebyiwani byi na wena a byi tivi no va byi ku hisa na ni ta ku yini kasi mi hlamula swa xihapu so okay like a ku hele the shack bite so like a tshama kona ha vonaka ku na dlala ku na vudyela byin'wana hi ndala byi mbe Gucci Galaxy Boy. That's why mina ukateko ibedi. So okay, back to n'wana luya ne. La ku twisisa ku swilo leswi nga hetelela swi vulini wa mfana. I yini lexi nga lavisisiwa ndaka ka loko a swi vulini. U vulini va tlhavu ya ku ano hemba no bula or swi humelerini se ku tekiwa I think swi twa hi ti 4 cause ntuku swi tlhelela court hi ti 4 mara anse twa court le ya yi case ya yi very ya mlandzi wo tlhakisa ku ba hambi ku ri ku tlhakisa vito ra munhu hi vumbhoni byo hemba tlhakisa ku kidnapa so swi vula ku kuna lexi no mara I think leswi swo kidnapa na ku ba a swi weli ka lexiya mara la ka leswo ku tlhakisa vito hi vumbhoni byo hemba I think hi leswa swa hey basiseni lawani nga mix timhaka yes n'wana lo wa mfana u khomiwe u te yena ingene atangeni wa Eden wa loyi wa nhwanyana ene ku na ku pfumelelana ka ku va a nghena atangeni a dya mihandzu ke I think so okay monetsa xivutiso okay n'wana lo wa mfana u te u nghene atangeni wa Eden wa Eva ene a ku vanga na ku kotlembetana kambe loyi wa xisati a nga ha tsundzuki ku ntanga wa yena wu harvest win yes lo xisati u kombisa ku a ni swi tivi hi sweswo and mina na wena hi se tshama ya tangeni va Eden why u ne hembela at the same time wa mfana a ni swi twisisi ku nta ku no phela matihloma vanhu or yini loko a n'wi hlamulisa leswiya swo but I have a slightly different view in a sense ya ku usually I think xingava could be this because a ni ri hi swona straight mara ku nga va ku ri va pfumelelanini ne mara mhaka yo ya publicize a nga ri party agreement se loko i endla sweswo a ni tshama ni von'wasati la nga tshama va koho mara usually the default reaction ya swa na ala twisisa a yi tivi mara hi nga assumi ku ri ndiyo xirape or a ku ntekangi nchumu twisisa kuna case nga pfuriwa kuna case nga pfuriwa buchara no yale a yi pfuriwa a yi kona kuna ya defamation as far as I'm concerned ya defamation say I tivi ku relationship between swihlangi leswimbirhi hi yini mara swi ta kumeka loko case yi ya mahlweni mara loyi a nga hansi ka ntshikelelo lowa yisaka ene u kume mpfuneko hi ku ya hi leswi ni nga swi vona hi MJ masipala u nga ku nghenelerile wona personal kahle vavasati please mi nga niki swiphunda xibubu kahle please masala buba ma nyika un'wana na un'wana nga teka masala buba u nyika khosa a borhekini vo to vekela tikhamera va ku vulavula vulavula mna ku si camera leyi ene masala buba mafene mi ri yini ka Gaza masala buba mi nga nyiki un'wana na un'wana manetwa ni masala buba anga kona la anga ku wena n'wi nikini a loko u va a tsake kahle mina u kona no n'wi vutisa leswi swi nga humelela nhwanyana sava swi ni humelelela na mina va nga ha nhlamulo ri lava u va nyika ku ve nge endli leswiya na no a ndzi tshama mina na ha ri ntombi nto alala no mina ntombi nto na
sweswiwa loko ku ri ke ku na laha nga na newborn ta ku hlambisela na xikavani xi ta hola mi nga zangi mina munhu loyi ni tshama ni xwa kerekeni mina hi Sunday hi mina a ni xwi mi swi twa kahle kereke ya hina na Lava ku nghena kereke. sota no Lava ku nghena kereke. munhu loyi ne Tikereke ta mchana hambana. ta ku ngo loko hi n'wi pick up Atindhawini. hayi a xitandini xa yena mara vulavula ntiyiso maswo ni ta pfula na case mina Ku na mufambisi wun'wana to ka ni nga muhlayi wa kwala na yena. Na i nghena kereke hi wa xisati. La ta vuyisiwa la. Mchavi. na vasati vanharhu la Hayi. na vasati vanharhu Mi ta chuza ku hi wini. Mara na yena i munhu wa swa tikereke. A ni swi tuka ku kona kereke kwihi. A ni sisi mukateka. U ya kula. Kate A ni vula ni munhu. mina Wena. Mara. Chavi. Va ti vuyisa Oya, na oya, kereke. Tsanani mina na huma mina ni nghena kereke ka hina ku hayi kereke swo loko baby tira mi ri basile No. A nga basa nchumu loyi. A nga basangi. ni basile Loko a nghena kereke liya ya xinyeletani ni. A ni swi tivi ne. kereke yi A ta endlela na n'wanuna wa kona tiya liya yo tisa vununa. so a ni ta n'wi endlela tiya leyo tiyisa vununa va byi tiyangi Hi ku u na vuhakatimba. Hozitine. U na vuhakatimba. na vhakatimba eka n'wi la mpfantsiki A zangi hi vulavula hi vito ra munhu mara u le ku kekeleni. I kekelela yini? Mi humelerisi mu kume kwini? guys hey a ni la ku boxa No, tiadirese mina- ta vanhu ta kuma ku leyi ni nga n'wi kumaka yo a hi yona no master ku yini ni mani la ku famba ni teka sweswo ka swi nga ri koho hi ku mani na papa va languta a ni wa swi vona you see na ha ri ka nikisanani Hi vona va xidloko swi va ri lava. what the fuck loko kamba nikisanani right details ta mi ta namuntlha ku ni request from Mara hi ni kombe pictures va ra kwalaho. a ni ri hi leswiya swo ni fanele ni rate wa swi vona ni huma i adirese ya mina ni tshama kona la Voni vona. Hey Chavi. hey mina ni Mara- La a shake bite ne. and then pick up Ni vone one mindzilu na madindulu ma hinda la. Ene vo n'wina mi hava matihlo halaya lama nga ta hi gobozela. so episode leyi a yi tisiwa ka n'wina hi Shackbite ka teko namuntlha a famba na na dibedli gaza boxa i tlhelele ka suspension Ene ka A nga khomangi mukolo. i tlhelele ka Eka suspension suspension. i rhuketele ngopfu last week a ku yena wa famba a ni twi hi n'wina loko Mina tani a tirha ka podcast ya so na so. celela swi nge te yinini un'wana a tlhela ku mina loko wa famba a yena ngo tshama kwa Yena. a ni nge se vula ku ni ta famba riwami ja Anyways, hi ta vona ka leyi landzelaka. Kambe ya ku hi ti toast ta hina. Hi vurini. Hi mntwa nkahle. Hi ya UCT, Vets, UP, Northwest. Hi ta sungulele Northwest. Mara for sweswi hi ta vona ka episode leyi landzelaka. So ka hina na team ya Shangani Gang. Hi ri bye Mi suspend ni ri vambirhi.